dapat madikina pabason di pesta pertangyangan bona taon situmorang sipituama buru bere bebere sekota Serang. Tema sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara bersama dengan rukun dengan supema. Kerukunan sesama saudara sebagai awal berkat jasmani dan berkat rohani bagi keluarga situmorang sipituama buru bere ibebere sekota Serang. Adorakso tamulai ibadah dah dengan segala hormat membuat handphone paling tidak kita silent dinonaktifkan selama ibadah. Adorakso masuk kita tu ibadah martang yang nahoho mahita satokin satedo dimulai. Moliate di sobah rohana mina kumut kehidupanmu Tuhan. Ari nauli obason di patomu-tomu asini roham di pesta pertangyangan bona taon situmorang sipituama buru bere bebere sekota Serang. Rohami marsoba tua dopanmu majalo gugu majalo pasu-pasu nasianho ala hubuto hamido hodo mual ni saluhut akan adinggan mual ni akka pasu-pasu nauli naing lehonomu may diganup kami maka mulai teho disudidinggan di basami tama kami madok muliate di adupanmu disudi pangaramotionmu boy kami tolhas mamodus tahun 2024 mamuhai 2025 hari pasapulu waluhon basam matoktong mangiringlah kanami madalani tahun 2025 marpos nirohado kami di bagasan saluhutna jaladami di batana sumurung siang saluhutna roha imamang ramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madita mangina. Ada rasa wijahami topuk jamita
nian nunga dua tulu na mas dadaan rabdohot kami tumakas ma di natadahon diriniba opason ya di buku acara ini ngadong begor na medisi padita albina hutauruk inata boru situ morang naing dohotian dunia di tonga-tongata alai topu adong ulaunya kada danak di persikolahan tuari naulima buhi tarap kami mengula dengan SK fungsional di distrik Banten alairak marhubas dutok kami di Uriata HKBP Serang Rabdohot 33 amang calos situa dohot yang kakorama dohot yang kapak saurana asing dadana dihami tulu 2 Mei guru sada bawah naubalga semester walu sonari nomor 2 kelas 3 SMA nomor 3 bawah siap pudan kelas 5 SD kalau kami dosa tahun di son ala inata burumuna haumana tong do di Jakarta dohot danak siap pudani SD dope saat mata bina tuita jala moliate ma anggo di Parmudaron suman mahami hudul di buru ibebere na di siabukon alai dia kaulau tohonan majalu podium maju hami tuhamu amanami nanami udah nami stumorang songonima partina dan nacepek dita saluhutna salinai horas madita dengan minyak di atas kepala Harun dan embun gunung Hermon yang menyegarkan. Simbol minyak di sini adalah anugerah dan simbol Harun di sini adalah sebagai imam. Songon sada perpanjang tanganan Tuhan laho mengalihon pasu-pasuna tu saluhut bangsona. Tradisi di Israel songon patadahon sada hasomalan imana king songon minyak menandakan kesukaan persekutuan yang rukun idama dengganai sonang nai molo sahudulan aka nama hahamaraki takas doyamang naboy dohonota songon sada napinarsitani tuhata digandu punguan jala takasdo hataridaan ni hasadao naka poparan yoputa situ morang sipitu ama tugu yang hidup naboy berengota tidak berupa fisik tapi tarida hasadauni di momen-momen si songonon jala laos pangajario dui tua kasudut dau poso pangajario dui bahwa kita etnis Batak kaya dengan budaya kaya dengan filosofi alangan gudak kita di Pangaratoan dak sudebe na tinggal di Bonapasogit tentu molodong anak kota di sekolah minggu manang danak remaja na poso sada pangajario dutunya sida oh ternyata saya marga situ morang gurunya situ morang ibeberenya situ morang darah Batak jalanan yang beremot tadi sih sada kebanggaan tersendiri doi ya ra ICP Tabuan Majolo sada kebanggaan nih marga situ morang ade digandu-gandu pesta digandu hiburan ya molo tangi boto be lagu di situ morang badang dan boto be ade adung sada parende nabunggal carata barita apalagi kata ki ba marjogik nama sudi ya lam tuulina parsaurata asalam marlipat gada pasu-pasu di tuhata di saluhutna oparan
Situmorang, Sipituama, Boru Bere, Bebere, se Kota Serang. Setuju katakan amin? Martang yang maita. Ulahan nami dobe pasahatom roham oleh nami di Tuhan. Marsaringar hatam di tongani punguan nami opason. Dengan nai, sonang nai. Molo sahudulan akan amarhaha maranggi. Molo sahudulan sapunguan akan amarhula buru. Sahudulan sapunguan boru bere nang ibebere. Alau boto hami Tuhan. Hodo mual ni pasu-pasu, mual ni hinadingkan. Januari di hari pasapuluh syahon sopot di bonani tahun 2025 on marsoba hami tu adopanmu pasadahon tahi pasadahon saluhut akka pakobasyon nami di tongani punguanon mian maho diganup akka keluarga nami di punguan nami mangasahon saluhut dengan nibasam toktong hami dapotan asi niroha nasyan hoi. Dalam tabai pasu-pasu di Nasida mangyahi di tahun 2025 on lama numpak asini roham di Nasida dia menami penasehat pengurus ketua bendahara sekretaris sudi matehe anggota punguanon makirit pami di saluhut akadenggan di basam taba naong dihomo dia katiki nasalpu silid kada hono di katiki na ngro mian maho di bagasan hami Tapasada rohatta martangi yang mahita debata Jehovah na husok bahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus di manuguton ali Tuhan goklas ni roha hami pinopar ni opunami oputua situmorak sipituama buru bere ibebere nadong diserang na humaliang marpungudo hami ali Tuhan ditikyon ima dinamakalasson naptaripar hami di tahun na baru tahun 2025 amang nabasa nunga hujalo hami hatam nabadiyai na pinasahat ni naposom Tuhan disungguli hami ali Tuhan ditikyon asa saudurak kami namarha maranggi rap tuduluk, rap tuturuan atong sa hottom mayali tuhat turuhanami ganup marsada-sada di punguanon jala perbadiai ma ali Tuhan naposomon lao pararaton hatam nabadiai tuluat portibion martak pasu-pasu mayatong dihami na tumangihon jala suksongoni ali Tuhan hubok kami ditangyang namion akka dongan nami nasosaha dope tuingananon molotuk di perdalanan nasida li Tuhan tariparhon nasida asa rap marlas di roha hami mamestahon pesta bona taon naong hubatu bahami pos dorohanami ali Tuhan dong anammu dohami nama mukka nama nonganongai sahat tu nama ngujungi ulon namion sok songonima ali Tuhan hubok kami ma pengurus di punguan namion ketua, wakil ketua, bendahara dohot jajaran na saluhut pergugu ya li Tuhan huboto hami do dang murau lo nona li Tuhan yon akka keluarga nami khusus na pinopar nami oputus situ morang sipituama buru beri bebere na tongol di bagasa parsahito amang nabasa jama matok pamatang nasida marhite-hite tangam mo nasun badiay asa tung malum akka panahit nasida ali Tuhan Tuhan songonima ditikyon ali Tuhan nengulutan nami dupe ulon nami asiroham
Leo sadani roha Tuhan ele Tuhan. Khobar tu panitia naung dia turhon acara selanjutnya le Tuhan. Sah tu tangamu ma sudi ulau nami di bagasan sadarion. Songonima Tuhan dia kedusa na hulahami go dosa rohami ele Tuhan. Bono tu ngadok pe ele Tuhan dosa ni opunami dosa tiap tiana dosa ni amanami dohot inanami asiroham. Salpuhom ma ele Tuhan. Asa talu pami gabi hasahatam ni pasu-pasuni. Atong mga sahon guarnya nak Tuhan Yesus Kristus mertamiak kami tuho ali Tuhan. Saya jalo matang yang enam. Mauliate mahu pasahat rohanami tua dopamu ali Tuhan. Amin. Dihamu manang dihidabur lo pere tapi pangaradiota taringo tutur si panganon tak kasih hamu yo bolong na si kop asa tabay po buat ta maradupon hula-hula ta tulang ta lahoro madapat to na sida meja para hamu meja sa saat to si neng Roma hami buru do pere mo madapat to kamu pasahaton si panganon namar saudara Mangidu mengelek mahami raja nami asa mangarade mamu rap tujulur. Neng Roma ngurta pasahaton pasro ni gasida asa mangarade manita. Jojong manita tujulur. Babe ang guru. Mau lihat mak. Jadi isa masih kita. Bedok. Ha? Ayah gudang dan lebih senior iso. Tony madu sorata. Mau lihat itu pemua. Mau lihat ma dihita, mau lihat ma nang dituhata na mga lihon partikian na uli na dinggan dihita sa darion. Dipatulus do sakap nirhata. Ima na marsadaroha kita mabail ulaw pasahaton hamalat nirhata tutuhata di saluhut asi dohot tolong nirhana na mangiring-iring. Daging na tundita mamulus taon na buruki. Boy hita tolhas 2 tahun na ibaron ang gip maturu lab ibaru aka rejeki suang soni ng haraw-hawon di hita paparindo puta si tumorang si pituama guru bere ng ibebere nadong di kota Serang na humaliw no di sialani dito lang di sok kami guru do bere mo otik so sa di na boy tapat pahami sa gudang ma pinasuna so ni ma na boy tapat kami maulate ma sa ano ma sa limang second ma hula kan lo gabi hati bisa tangani Malate ma among guru. Asa do takpo na. Buka mo to son. baik cupida Jadi malate ma among guru. gabi itu lah Asa takpo na di pasanta mo sungol si Pras Rohanami. Kami petong do pero pasanta namin di sungol si Pras Rohamuna. Jadi marade malamong guru. Jadi belate ma dito hatta so ni ma among guru. Ison upato pahami dotong so dikke si mudurudur dikke si tio dikke sahat asa songon asa jo matutu mul tahu muna hanu kujuran nari mabite ulot to sa darion dikke si mudurudur asa sa saudara kita mau mangulahon mangudurhon terluwi ma pumat ta pumos to si pituama nanong di wilayah Serangon. Dohot dikke sahat asa sahat manauli sahat na manadinggan tujuan nyari
dukta ulahun ulutta apala di sadarion butima amang guru si songon hata na pasat tami asa songon hata itu dua madong nami itu si titi masih gopang kalau lang pangarahuna tuksong otik songon penabu terpasat tami lasma rohamuna majalo dia mengguru nami nang naburu nami butima maliate Maju tuh. Second. Akau tuh semua deh. Binatang yang asa bertanya-tanya kita meja prasmanata sada do. Alebui dua jalan. Dua jalur kiri kanan nun. Ulang belidik kita antri. Songo lima, songo bawa. Atong tapasada marhata martang yang meja. Begitu nama doa anak itu dua dia. Amin. Tuhan debata ama para sirohana sumurung. Margulak-gulak kami ali amang perlingkap basa. Pasahatun puji-pujian doa malaton ni rohanami turupam muna badiay. Di saluhut asi dohot holong ni roham. Namang iring-iring daging ng tudinami. Siyan ari-ari ng salpu sa tutukyon. Lumoy matong alituhan di na mamulus taon na burukoy hami. Di pagkugoy hodo hami, jala di pataro hodo hami sa hatolhas tubo na di taon na ikbaruon. Gudang do akan masa hodo bihami mamulus taon na birukuliyuton. Alay ala hodo na jongjong di tunga-tunga di parpungan namyong. Tong-tong do ilagko hasadon ni roha di hami, ima di paparanok po nami si tumorang si pituama, buru, beren ang ibebere na dong diserang na humalang no. At tong alituhan, di mo na ni taon na barope, rohami, mardongan duduk ni roha turba mo, sahat di tangamu ma pungan namyong, ho matong-tong na majongjong. Dakku mo to hami, ahasya do pandami tuari marsugot alituhan. Alay mo luhod marungak kami sa luhod na itawas ni roha do di hami. Amang debata, di sada ni roha nami, uparan po nami, si tumorok si pituama, na mardongat tubo, na marburu, na marbere, sa luhod mahami na pumulison. Umay kami do parpunguan dala na pa sa puji-pujiat to na pa mo. Gudang dobe acara si dalanan si ulahunon namin lituan. Atong mangidumangilag kami. Homa na patiurhon aka acara di macara naung ni tutuhon ni panitia. Asabuy magdala di baga sa karingganon. Taulas ni roha di hami. Diada puji-pujian ma di guarmo nasangap na marmuliay. Suang-suang ni manang diya kadungan namin na subuy sa hando beto nga nanon. Asi maroha malituhan pataro manasida sa sato nga nanon. Di bagasan las ni roha. Sa to kinali Tuhan na yung marsipangan ng mahami. Mangido mangilig kami at dorang sopang kami. Jumulo masubuk ko tanga muna sunbadiay. Paso-paso jala urami masipangan nanon. Asa tawgogo sibu na mangulo siyang sungoni manang hasihato ko pagkantang nami. Asa tunggod tong pagkon nami mangulahon ulon nami dope na merdagami. Laho bohal manguduting ulo nami dope tokara ari na mangiud. Mula ti madiulit tu at tungudang dapat kasi pangadun namin sa lupa mo jala hupoto kami radidi jala na ikupasatong mo dito kami garuk bersada-sada marningo mami atong dia kado sa pangson nami mangido mangilik mami dito jumulong maupon nito lang para sa nurang asa taluk do pehami nagawi habawran ni paspasun upasatay matang yang elek-elek pangidon namin nalituhan holan mga sahon guar ni anak Yesus Kristus to namin mauya di ma ruha namin dito. Amin. Jadi sedikit pada si bapak ulang-ulang pangarahon na. Oke, susah dia na boleh terpalupa. Saya gudang ma pinasuna. Untuk mahamu hula-hula nami tulang nami hula mamu. Mana? Dia lang.
Waduh ujung di hubungan rahasia Teori kudo itu setia saling apa nama berdua dan saling punya bila lagi semua di maruh hati malah Temurimu sekali di besok kita beriamu Sai maito, sai masude, sai maulana magabi korban. Hari suan, hari madat ini, maulana lagi kita pasudi. Kita baru mololong do pesasang di Budian di Bojo zon ng Kota Piri. Asalong dengan ni Jebero. Alian ng borgini, kayo sa hati. Bohado ujung di hubungan rahasia Sayuri kudo itu setia salengo Apa nama dua holo dipudiki Kasagan mengawas bila daging Semoi maruh hatinya malala Sakurimu sadari Di baik kolektif gade biang-biang Sai maito, sai masude Sai maulana magabi korban Mari suan hari mana tinggi Olah ngalani cinta palsu Sai maito, sai masude Sai maulana magabi korban Mari suan hari mana tinggi Olah ngalani cinta palsu Olah ngalani cinta palsu Cek Nang sida kesalahan Tak tutup kau bila kaki Dibuat ho di tangian Dibuat ho di tangian Minangku na burju Mauliate mali tu hatta
Moliate ma nang di parpumata komparanyo putua si tumorang si bituama buru doh berena. Di hamu amang namalo nawalap kami do hamu tutungan alaman lamyon. Adorang sota mulai ulan namyon asa jumolo kung saat kami ma sakti-sakti Tuhan muna amang namalo mga radi maham. Ulo kamu. Patar songon idan di balastik. Ala ni memang songon tutu. Asa sukum ba mula ni uhum sisi mula ni hata. Yan naman hukum mahamin wa ngamang dia mo hasuton. Asa dia malaka na dia mauno na dia mahata na dia madok na takas matok kamu barafuwa. Silupot ya memang. Napasadatahi doha memang napatupahok pertanyaan pesta bona tahun kami po paranok po nami. Asa mangido kami tua mata nomor 2 de batamar hita uning-uningan mini ya. Amang namalo nami. Asa magpangiduak kamu tutu hata tua mata mapartingga basay. Asa di kami po paranya tuwa si tumorang si bitu hama. Ditabay di kami akasadon ni roha di kami po parana. Sang soni ma nanggyak ka na niula di tangan nami. Asa maparbuhay na uli marparpuwe na dengan nasa na niula di tangan nami. Sang soni ma diyak ka dengan na pinilmohon na mata di bata tu kami sa luhut na say lehon hasihaton ni daging do todi. Diyak ka na di buka sa persikolahan sa di tabba parbisuhod di anakon nami. Naso da putar rokak do beyak kanakon nami say di batuduma akasirokak ni todina. Diyak ka na sodabo perkarejuan do beyak kanon nami say di batuduma akapagkarejuan tujuluan na riyon di hami puparan ni oputuas si tumorang si bituama. Kas na jukula takas kola asa takas matututan maduma. Jujur dabo ka pamamo. Ngayon pa mang si takas ni hingga saat ini pinasa monon do sinaka ni roh muna takas matong hadal kamu sudah ya. Mulai ma amang pramusik namin. Ina saat dupa saat kami tutu songot tuamu sakti-sakti. Dupa saat kami do disip bolas pir. Asa pir mapoki baul-baul pas saloman. Pir mato di namin luju-luju ma nang akka pas samotan. Dupa saat kami do disip muse songot debat tiar. Asa napurap tano-tano marangging marsiranggongan. Kung badat tapi pada daw todi nami ma marsi gom-goman. Buka saat kami do muse di siya amang raja song ringgi sitio suara ayodo hasoloman inata sorry pada jala odo nata parsita sidonon nami tuang permusik nami pasiwituan natongki ma idi hamu permusik nami sido poti mahami tuhamu permusik nami gabi hok mama Gabi ma jala horas. Jadi asa usukun nakke ngamang sitakas nai turdonon dia makyam ma jalu tuan di godang mahami turian nama. Jadi alani memang asa hami do manuturi godang muna manang nahamu do amang mamit to. udah amang ma tuturi hamu mahami. Gabi jala horas. Atong molsongon ni amang dihamu asuton hohomamu asa kupasatami tua mata nomor 2 dewata songo gatini tangyang nami gatini tangyang tapa saton marhiti uning-uningan na pinukani oputa si julu-julu tubuy alay ko mamuangang martang-tangyang mamu asa kupasatami upatore ulaw kami.
po parang na po namin po ito si tumorang si Pito Ama. Ada orang supaninggal tangak kami amang namalo namin. Sa jumulo aluluhod damang ma tuamata na martua di bata. Nung nga di aluluhod damang tuamata na martua di bata. Asa aluluhod damang mamuse. Tu sahalan na po namin o putua si tumorang si Pito Ama sana sikidang sa tusudun ng poso. Sidok po di mo. Ulang ka mo. Nung di pasahat damang gundang mula-mula, asabay damang ma gundang soba. Tuhan. Nung ngabay juga damang gundang soba. Asa lihat par horasan lihat par gawian di hame po parang na punano po tuwa situ orang si Pito Ama. Asa beda mang mga gundang liyati. Gabi manong alibay kamu tutu godang liati di hame selia batu par horasan liat par panggawian di hame po parang na puname putus itu orang si Pito Ama. Asa tinahu mamawal tiyo pinay tu panuhatan. Baik dabang ma di hame godang si tiyo tu las pada udang ma tu hasatan na. Gabi. Dapat dulu tapuji ma tuhat ta ala asido tolong ni rohat
rohani Tuhan tado boy hita marpungu di ingananon. Nasay launon ra adong do suku-sukun. Daksak kita. Mungkin sianak ka dongata nasing marga na dohot kita. Buasa tigwari hamu si pituama. Napitu do amamuna, manang napitu do inamuna. Sayroro suku-sukun yak kadongan. Di baga sa partikyanon, hubatorak kami sa otik. Ima taropo ni okutta si tumorang si pituama. Jalanunga jongjok tuguna di huta urat samosir. Alay mangidoma pami molotungdak pas hatorangan nami dihita namardongat tugu tarlumubi. Boy ma ta evaluasi tuakka tikki namangihut. Jala bison dus dorohatta do panitia tapajongjong do sada pisang. Suang songoni nang jabi-jabi. Anon hubatorak kami pe buasa tapajongjong na duon di parpunguata apala di tikyon. Sejarah oputuan si tumorang si pituama na pinopar ni ninaroaku langsung madaguat siat tuat si tumorang oputuan si tumorang. Oputuan si tumorang anak na dua. Ima panoparaja dohot oppu pangaribuan. Panoparaja anak na dua. Ima oppu bolas dohot oppu parhujobu. Oppu pangaribuan anak na sada. Ima raja babian. Oppu bolas anak na dua. Ima raja nasangapi raja padde si tumorang padde dapat duahon rajai nasangapi luban nahor si tumorang luban nahor oppu parhujobung anak na dua. Ima rajai nasangapi tua suhut manak si tumorang suhut di huta anak na dapat duahon rajai nasangapi tuar ringo manang si ringo-ringo. Ya raja babiat anak natun ima nasangapi dori bangabat manang si tohanguru. Dapat duahon raja itu bungna manak si tohang tonga-tonga. Dapat tuluhon oppu bonanionan manang si tohang turuan. Naujui ia oputta si tumorang nagajang do umurnya. Pola do di pajolo anakna doho pahoppuna. Ia anakna na pinajuluna ima panoparaja dohot oppu pangaribuan. Jangan di pajolo do suak songoni nak pahoppuna. Alai ninina na pituon rak mau dohot opui tuan si tumorang. Mardalam ma aka partikian ia umur ni oputta tua si tumorang nunga dihilala huroa nunga lam jonok partikianna. Disada tiki di papungu ma ninina na pituon. Ima di huta urat di toruni jabi-jabi siasa ngapon. Laos di do oputama tuninina na pituon mulai sadarion hamu ninikku jowokku mahamu gabe anakku. Jangan diguari mon anak mangulahi. Jadi dong marujung dung di papungu oputta si tumorang ninina na pituon laos di sima di pasahat tona tu ninina na pituon. Ya tona ni oputta hamu anakku manang ninikku na pitu. Tu joluan niari jala tu pinoparmu sisada lulu yanak mahamu
sisada lulu di boro. Jala iya borumu, na so jadi marsipitian. Oma tonane oputua situ morang na monggali laosima na taihutton rasa sadarion. Jala laosima asa diguari punguat tahun situ morang si pituama. Jadi songonima na buih bahasa tani saotik taringot sejarah nyoputa oputuan situ morang nauk tadadaton nungai tabuat do guar nyoputaon sahat rodi sadarion. Jadi bagasa sadarion songon naung tahatai adong do bisun pisang sudedo hita ra maboto pisangon adok tolu Gaul. adok tolu filosofi ni gaul namui bainokta gabe dongata madalani punganon na berjolo ia gaulon tubudo di sude kondisi iklim loguni ari parudan mananga hape tubudo yang ko gaulon langsung oni banyak kita na marpunganon walutuk pe roha ngaluton roh akalas di roha jongjong mahita totong na mabaton punguan ni oputuan situ morang jala pisangon secara umum jala gaulon secara umum marboras setedad doang jala boras naon maratur dong bulisan gijang sah tutor ima namang goparhor dihita pinopar na oputuan situ morang si pituama buru bere asa sadama hita mar situ kol tukona na paduahon molo gaulon adorak so mate gaulon manang dibuat boras na dung matoras nunga tubu akka tunas ni gaulon lapatan na hita akka na tua tapatudu ma to akka nak kota songot jamitan yang matabat kita nak kining las disosod do hita asaro penerus generasi baru manang namo HP jol maon sudido madapot to hatta aliat dorak so tadapot to hatta totu yang nak kota tapasingok ma jala tahatahu matu nasida jala punganon ikomardala dosogot bonon di nasida moloduk tatinggalhon nasida dapat tuluhon molo pisang molo gaulot taparohahon molo neng marbora sibana boido dohonot ta jolo marsoba lapatanna hita pinoparno putta manang di dia pe hita na maringanan tasobba ma dongatta manang naisepe asabu hita siat diluati jala maloma hita pasiat to dirita di dia pe hita maringanan meminta maaf bukan tentang siapa yang salah tetapi maaf itu menandakan bahwa hatimu lebih tinggi dari ego songoni banyak kita namar punganon unang talului do hasalanna ale mulubui hita mulutukpe hita nasitong tapatalu ma dirita asa totong merdalan pungat taon dison jongjong jabi-jabi ia nabui huhatau kami songon filosofi ni jabi-jabion manang hata Indonesia na pohon beringin namang goparhom maon dihita pinopar nyoputta situ morak si pituama kokoh kuat dan mengayomi bolo tabereng jabi-jabi ra bolo di Samosir tari sudah dua dorang adong jabi-jabi tabereng ribut dong molo akka oputta na juluira mang na tuatuata molo mulak sebalian itor say tubonani jabi-jabi odo na tuatuon membuat alugo jadi langsung ini maniak kita di bungat tahun asa talambak kuma jabi-jabion di bungat tah kokoh kuat mengayomi satu sama lain
nama buka marguar situ morang manang torang jadi asa torang mah kapuparanna mulai sani satu sonarion ima maksud ni oputa najolo ima nerokon nakin lilin api lilin lari mamusai mana tu sada batang lilin ima nomor 2 simu namanggok kemarin ima anak nana 2 pano paraja dohot opu pangaribuan 2 makan lenda upasika muse arong muse tolu pohopuna ima pohopuna ima imon ditubui sada pilar sada batang lilin si tolu suhi ima nani pohopuna nerokon ima na manggobarfon opu ni opu tua si tumorang na tolui ima opu nya bolas parhujobung dohot Raja Babian ima tolu ma keleng singkap muse ima senaturun arong matolu ninina nakinga jala jelas ipa torang pitu ninina tulang pitu ninina nakinga jelas ipa torang amat penasihat jadi lanjut muse nang hafal ketepatan terpaksa mamaring HP. Dari lanjut muse sinakin ima nini nana pitui ibain mohon sadasawan manang pinggan sapa ataupun sapa na borak dohot pitu ulu gorga kumadianda ima namang gobarhon nini opu tuas situ orang si pituama imana na pitu Raja Pande, Raja Nahor, Tuan Sudiuta, Tuan Ringo, Doli Mangambat, Raja Tubungna, Donanionan di ihot ni mudar di ihot wah ya tu siap orang audak perlu tu si pasal nokan di ihot inna mulu di ihot di rahut ima jadi ya kana nasli mengatus pasal tu apa di mangi me ni ihot ni mudar to na dohot padan ikon hot do na pitui ro pinopar nasida saude sisa panganan sisa hudulon dohot sisa udaut oma naik taurau sonai jadi iro to na puta ngurang tino na naman nampay masaotik nakin mo lo jelas na lebih jelas ni pasak ni amang penasehat o pugil parel jadi mo lo tupen na musay ita diari sa musay marsigi patat-asan alam memang singkat di waktu hita ate jadi asaboy hatop selesai acara musay tasoni mas sementara siya kami penasehat masalah pohon jabi-jabi si sangapon naksongoni tugun yo puta putus si tumorang si pitu ama burubere di babere alem tugun yo puta si tumorang do mau liate ma dihita saruna mau lihat mah di hatorongan ni penasehat ala memang acara inti roon naik pasangaton simbol libunguan ma naposonami tuhami penasehat baik kamu ma amang musik na ubatusi kami ia benopran yo putta na bitui lunga tersurat be dison jala pasaraton nami maun tuhamuna omma ingot-ingot dihita jala tu binoparta sogut jala dison adong do bendera merah putih bendera ni Nagarata nomor 8 manang HP di udah bunguat tahun naso jadi mengalaosi peraturan di Nagarata. Jadi boleh duku pasar tanyo tuhamuna pengurus di penguata denggama amang parimut di mukamu
Mulai nung dapat kinasugot. Adong ang pergantian pengurus. Laos omma estafet di punguata saat tunata tinggal sugut punguanon. Jadi songonima di narawakku bihamu nama lo nami. Neng pasahaton simbol li pungua pahami. Baik damang ma nau partusi asa mga liat tami. Jadi songonima nunggu pasahat tami be songo simbol ni punguata nungay partikenon pasahat tami ma tuhamu kedua ni punguata manak pengurus nami silubo diami. Desa tanah airku tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah adanya untuk Indonesia Raya. Di pasahat amang penasehat dor jajaran tuhami sebagai pengurus harian, kami sebagai padalaton misi visi ni punguata di sehari-hari tu hari-hari na mangihut. Di selani pangiduan nami tu mata nomor 2 debata ang giyak matutu sahat tu kami tohonanon sahat makanuli sahat makanaringgan tuhita khusus na pinoparnyok putas ng orang sipituama baru bere na nung dibantenon hanot 7 nyari. Jadi melihat tema masarohan nami siyan kami pengurus harian saya margogo mahami mangulahon akka ulahon visi misi di pungatta hanot 7 nyari butima son hata sodik siyan kami BPH melihat tema sa tayo nga mo sa ito protokol Langsung mora panggiduhamu tor mo gudang mo. Oh lo. mangaliat Ah. nauli gabi jala horas. Asa sah na usahat ahay. Jadi melihat tema Sony matutu di hamu amang pati nami. Gabi. Di
di pertikinon di hari nauli di hari nadingganon. Nunga saat to kami songot tohonan berupa simbol bendera punguan ni sitamora si pitu amanadong di wilayah Bantenon. Napatagdahon lastro hanami lastro hatta aparitikyo. Di ba ini amang permusik nami. Asa hu gabihok kami songon nang satu kami tohonan non asa berdamang maju gudang naupartusi asa mangliat jo kami aparitikyon. Butima amang pandeta mi. Malate ma. Tong do jumulu mula mo ama. Ayo. Malate ma dia amang guru nami tutorial kami amang guru. Jadi soni ma amang pandeta mi. Asa mula din nauli mula dari ringgan. Bedamang maju godang mula-mulai. Mulai ma amang pandinami nung malibig kamu godang mula-mulai. Itikyon kadamang mamusay godang sobay asa usap pahabi jo akan naliat nalulo na dong diingan anon. Mulai ma amang pandinami. Nung malibig kamu godang liat-liati so nalilas pado supa padamang ma godang si tiyo las pado ma tuwa sa tanah. Ketua panitia pasahaton kata sambutan. Waktu doh tempat pasatami tungamang ketua panitia. Cek. Horas dihita panitia di jolo mahita di jolo. Iya. Kapala, korakila ma? Oke. Horas dihita. Iya. Jadi parjolo kami mandok kata sambutan sian panitia yung diulaw to sa darion dengan mulai sian na manogot acara jam 10 acara huria sa to sa darion kata sambutan masyan kami amang inang natutuan nami lain nami amang buru nami kohong majita sa tokin na yung pinasaha jo kata sambutan sian kami panitia kami si Pangula nauli do kami tupapay ulot tao sa darion totong alani hita do sudingan alana ulaw non ulaw tado marutong pay ulot tao marsogot sa darion utong dipungot tado asa totong dilenggam mardalan ulaw non rak mahita mga lerrohay ng amang di ulaw taon hanggo kami siyan panitia pengurus halujaon hagugon nami nahurang pe di ulaw non harap maklum mahamu alana perdana do pehami sebagai panitia. Imau rasa kata sambutan sian panitia mulai godang upasahat mulai horas. Ya, melihat tontong do mahita tama medok merlok-lok melihat do mata dengan basai. Di sala asil orang nirhana do boy hita taripar saat
tu pertikienon. Siat tahun nang salpui 1 tahun na baruon. Sahat tu pertikienon. Boy hita taripar, boy hita mangulahon, ulot ta pesta pertangyangan ima di apala sadarion. Sudenay ala ni dengan dibasa di tuhatta do, jadi mulate ma di tuhatta. So ni manang di hita saluhna di akadamang nang dainang, amang boru nami na boru nami. Ikoto nami saluhut, nasonya kada ko sa gulong. Do kada danak. Hami siyan pengurus BPH, madok mulate gorang do tu hita saluhna. Di haradian di rohatta, mga dobi imasongon pestatta apana di tikyon. Di bah ini kami dang luput, dang lupa di ari na uli, di ari na dingganon, di pertikin na lumihateon. Mangido maaf, di na tiki-tiki ka ng lewat, yak kepengurusan nami, di pangulahon nami, di pungatta, di na manguluho pungatta, di na salilingon. Pasti do ada kesilapan mana kekurangan nami sebagai pengurus. Di bawah ini di bagasan untuk no serek di roha kami sebagai sian pengurus harian mangido maaf ma tu hita saluhna. Anggiat ma sianon hujulan nyari sa ilam bisuk lam malo kami lam margogo kami magdalat ton pisimisi di pungat tahun. Di na manguruti kami berpangidoan sian pengurus BPH terlumobi dihita na sa bunguan takas nakaning tabigi songon tema subtema ni punguat taon asir marohan ni Tuhan isahap kong may turhat tagaduk marsada-sada dang dapot japalan na lomak kita amang inang boloso di bagasan serep dohot sada ni roha hita siyan subtemat taon do hita perjolo asa dapat akan na talului ikot jolo sada ada rohatta amang inang ido nakaning hatan itu hatta marhiti na pasonay siyang giyak ma hanu perjolo nyari itu tu boy ta ulahuni di bagasan holong na siya tuhatta asa boy tong marsangak pungat taon pardalan aka pisi-misi na hanu perjolo nyari jadi diulat ta sa darion marpos di roha do kami siyan kami BPH dohot mewakili siyan ketua panitia diulot ta sa darion tapatarida ma amang inang dia kalas di rohatta dia kabasa-basa paso-paso ng tajalo di naselaon satu pertikyanon tatupahi maninggan do dengan siyan di rohatta pungat taon asa boy tertutupi akan namosok na dipatukan di pungatta panitia panitikyon posrohan nami terbuka marohatta yakkan na sudah namosok na tabain Perdibaganda may jalota siya tuhatta amat sa pertinggan basay. Butima sa hatasotik siya kami BPH oras ma maliate. Mauliate, martoma kita. Ino pi teleponau doho burungu amaniebi abarida 1.200.000 tong siya ni mana. Ramah hita makala sono selubut. 1.200.000 siya. Baik bidangna. 1.200.000 selubut. Baik bidangna. Totoro. Namacalo. Namacalo, hilo. Picareti. Kalau pangkang ni buru tumorang ojo, Ada pangkang ni buru tumorang isang 2 porsi. Iya. Jelas panilo bulan na manihataon. Per porsi 200.000, hipal no sa damano. Sa porsi 200.000. Siya naru 250 sa porsi. 250 siya naru sa porsi. Wahani ako tulang. 250 siya naru. Ilang beritahu tu lagi. Hamu tulangnya maju. Ilang beri abang maju tu kan. Enggak boleh. Langsung usah. Iya. Mata naik buka. Jadi tulang. Biasa obat rasma modal tulang. Jadi 500 mah. Mau lihat sekali, 2 hari, 3 hari. 3 hari. Apa pasti? Aboy. Bersama. Bahasa Rasul. Hipak-hipang do di siro bidalang na isiro tetena. Lengkap sudi.
Lima punguan si Tumorang Spituama. Nah, kumatay gas duruan nami, alanong gawang kami lawat, pagkatalitan ng namin dyan, malati kami. Jadi perkenalan diri kami, au panggulang na Pak Ryan si Tumorang. Tinggal kami di Unyur, komplek PHS nomor gang sa Eci 1 nomor 17 na Nawalap 5 Boro Isdaban. Ya pagpumuna manang anak una anak ta 52 Syakangan kelas 4 SD. Kaduahon anak Boro kelas 1 SD. Mana timak? Jalur amuan, ajari kamu. Ujulu mamang tujuan namin menjalo nasido. Molo Penasehat. molo au Penasehat do PPH ramah muju. Yuta. Orang sunutan na sila. Magkakay ba? Jalan mo Miki. Jadi mau lihat di lakam na dua-dua. Mulai dari sadarion ojak na hamu manghuton pungan do puta o putua si kemorak si bituama buru bere narong di luar sana. Kalau tungadong kau udah ulas diroha terlumubi do diroha. Kalau tahu kamu mah tu pengurus ta asaran mangulahu kita. Jala di punganon adong do hak adong kewajiban. Maka naiman no kamu do lain tamang baru bendahara so dia mah kewajiban kuna dina masuk kamu tubuh mata nda budono. Jadi di hari sadarion di mana tahun tanggal 10 Januari 2025 pukul jam 10.00 bocah kami mahamu keluarga Situmorang Bursidaban gabi anggota ni Pungwata. Sama ni mana narwaku na boy hatau jak tuna sida siubo di mana. 04 Sia Pitu 04 Sia Pitu 04 Sia Pitu. Adong. Ah, Bisa. Parjulu. Bendahara. Patakas 04 Sia Pitu. Patakas sih, patakas. Oh, lu menang daw. Oke. Pas, lanjut 02 0 onom 0200 ono. 02 0 onom ya. Masih tadi dah. 02 0 onom. Lanjut. Oke. Oke, sah. Awal yang Lanjut baik. 064 Welu 004 Walu. 064 Welu. Nanti nama dia buat tu. 064 Welu. Itu. Oh, adong. Oke, awal dulu lapor nemu nak saya korek-korek habis ka sah dia. Tidak dong nang. Lah korek-korek iba dia sah. Lanjut. 03 Welu Sia. 03 Walu Sia. Iya. Pasahat. Pasar. 03 Welu Sia. Ya, berek kamu nomor naik pas dulu. Berek naik. Oke. Nomor cantik. Nomor cantik. 3 angka Sepudi 007. 3 angka Sepudi 007. Itu lo nepe 0007. Oke, salah. Kurang.
007 dia bang. 0007. Triple 07. Bereng B nomorna 0007. 03 sada sia. 03 sada sia sehari atau patok nomor 03 sada sia 2 hari 03 sada sia 3 hari batal demi hukum. Luja ikan itu bisa nasadon. Lanjut 05 pitu ayam mabia nomor hodo na kuray apa nak wering. Jangan ragu.
Kejar aja terus musiknya. Burjuni dari nangin, newana nak bukan babat nikku. Ya, sekalian. Musik dulu. Siap-siap. Oh,
Amin. Terima kasih Amanda. Ayo dia. Sino nilala? Khusus Kuleko Perlegok Boru Manolo Baka kasogi kami do kahulo-hulo Marsara sili Natung lele Di tanah merona Natung lele Di tanah merpati Masuk jadi manusia Masuk Tapi nasional Susah menang Hidup berjaya Rohida Masa kopi Depan kuning birohani Dan melupaho Di padang laut tabayani dan boleh bakal luar. Udah hari sini sudah terkendali. Bodoh hutanan langsung tutup itu. Naik tipu kita lepas salah kasih. Udah ui mati mati nah hati kami lahir. Wah. Aka masa-masa marhale ma aka hula-hula ido aka nang baon na dulo na buo sa ko nga Robin anong panasya ay mulu kita dia na bendono mulu na sao padel barangin barang lima rupiah be kalau Bere mai baik pulang lagi batu. Masai topu, dapat kulit mironi. Tak lupa ho, di padang nam tabari. Ingat
kami. Sama tubig dahara. Tubuh nami, do pungan nami, guru bere na along di kota Serang, di buah muna di kami perpandeglang, rodo tutu kami di bokon muna di Gadario. Penumubi dihita na along rosa pandeglang, benar aku pernah kenando ira tulu halak lah kami sebagai perwakilan do waktu nabui pro tu udaro. Segera ke depan, kakak guru manurung, kakak semua do di pemerintah Bapak William Marbun. Pak Marbun, gimana dirimu? Jono ama, lama. Jadi akang do di hamu berenami Marbun di Bangido pungat tasa Serang sama dokon sepatah dua kata erong sirono muna tu pungat kenarong di Serangon. Bendahara tatang daw. Di songonima di bungatta salut na dison mula te gudang marihamu di undangan muna di gowo muna terutama di ketua panitia nang ketua nami Serang nang sonya kapenasehat sudah hamu na soterdokon nami mula te gudang ma salut na di hamuna di aroro nami dison patakasom matutu tarsokong pohado punguan na adong di Pandeglang ser hirai-hirai dora di kamu waktu nami do kesempatan nami na tidang di dulu nate tadi dora suku-suku namuna toho mainan amang di hamu pungan nami soal bapak nami do natutuan nami dia pungan nami takas dora di kota hamuna na boha keadaan na orang di Pandeglang arpikas metutu imana masa-masa di tahun-tahun nasalpu jalo sudi di hita oboto sai jadi ima kapinoparta na arong na di Pandeglang sosadia nyok torok na memang gabi marserak do hami ma tu dia tu desa akan awan jadi hami posisi nami pe tu ngarok pe boy di data hami memang ima na arong di Pandeglang hira-hira orang do pitu mara jalo orang do hira-hira na pasti na 5 jalo opi na 5 on menang na onomodang boy di pasti hok kami on na gabi boy parsidohok di bungani na gabi dohot menang na aktif di bungani alana mga luli karejo do nasida dalam mga luli ngolu-ngolu do nasida di dua akta perserahan musik auman na Sumatera auman di Jawa on kolang sekedar tempat tinggal ma na permanen na arong na di Pandeglang on terhira song ni ma amang bubuan nami taring ema gudang nipungan nami na arong di Pandeglang on jadi sementara na di non aktif pokay ma punguani alala na so arong be anggota nami dakau laon nami be amang memang bungwani alana korhon hera-hera obat talak mahani hirana bui na pasti do aktif na hera sungani ma bogua di bungwan nami na arong di Pandeglang ong benarohan nami memang songot suku-suku di panasehat nami arong bisa lalu suku-suku naik persidohok dah mutu Serang ido naik persidohok dah jalan mariduk dah mutu Serang alai alane kami do dan bu de di pasti kami bungan nami menang na adigan na kami buy bintukon nami musekon dipanggil kami tu hamu akan dua-dua nami naroha marboha bahenong mamu na adong bungan nami di Pandeglang anggi madudu tu tahun-tahun depan menang na 3 tahun nane naro buy musek bungu musek pinopar ni oputas itu morang na adong na di Pandeglang kolan ido bubuan nami tu hamu na di dua-dua nami na adong na di Serangon alay ang do Panginoon namin sa otik mungkin tarumuwi ma ang hamu dong at tubuko wa maro hamu na to kami narong dari Pandeglangan di hamu boru do ibebere ni punguan mangido mohon ma matutu mungkin di arong suku-suku muna marhua do hita sa ulaw do Pandeglang ninna mungkin sarong do mungkin ni alana dak pasido kami dak kero hami tu punguat narong di Pandeglangon Bangido gomos sa aming bolo tumpi arong ulaw na subo di ulaw kami akan ako sa dobe hamisan maktorok dan budo be hamang ulaw bolo tumpi dia luok kami tu babat nami sudah dua-dua namin ang di Serangon naroha pagpamati maroha muna ro manyak kamu bolo tungang buah-buah nami terhera song itu yang amang na tapi dan budo be di pasadahani diri nami na arong na di Serangon alay pos roha muna bolo tumpi
di bawah kami tempona memang mungkin merasa tawanon rodo kami musik kembali ke laptop terhera songoni mungkin pakatan namin na arong di Partai Gelang di Holanima hata nabui si kobon nami tuhamu pusat nami berkita pusat nami keluhan do sepata dua kata na amin na arong di Partai Gelang molate horas madi kita saluhutna diberkati Tuhan mahita punguan di situ orang na arong na diserang dohot Partai Gelang horas mbak di pasang mo panita namin Butiman mau lihat mah di amu hula-hula namin naro siapa dekelan sok-sok maninang pariban niba ade jadi pinasahap mah tu hula-hulay umak ketua sama na mga lusihatannya sida madok mau lihat gabi itu siapa mah mga marsiama mo amang penasehat mah ba amang penasehat terus na pinintahita do surwata masaha do mata kedua kalau mata kedua penasehat manin na dalam masuk marbus rohani do dua lakam mainnya jadi di hamu do matunami buru bere narong di Pandai Gelang memang ujui masa nama saya ya do kita materapot segala masa jala rondo keputusan di sini siap kita nomor sada situ morak segitu ama buru bere bater barat bater selatan berpisah-pisah alai huhilan hami do ipak dalam jala nakining nunga satulog kita na mawas di hataropot juga jadi nungay pe waktu molutunga dong akaulaun di Pumuata di Pandai Gelang sama dia 2000 nasubui di ulah hokam kami jangankan kami narong di Serama mungkin boleh dia dua kamu di situ orang dia be uruman dah rumah apalagi mah kami ada apa jadi radio kami mengunda akka ahaba ulota boro di pasar tamu Tuhan alay adok songono naro dong masa ulo dirangkas tujuh songoni mani hita pinoparnya puta o putu situ morak situ anak buru bere mebere niku setelah dia ngomong boru nami buru bere mebere sehudul ma kamang layon isapi-sapinga sampai tu dua tujuh nang naro jadi udah maju tuh hatakku solo pero waka lae ulah hono nami ulah hono niku nah maksud songono modo namar punganon anong do ako ramay na nakining nga sa tulog kita soba marhula-hula elek martongat tubo soba marhula-hula manak martongat tubo elek marhula jadi monohami kan martongat tubo nga pasti manatan alek kadang-kadang pengalamanku nerangkas dong dan masor di Serang Majalah dan masor di Pandai Gelang bodo dong ka juju itu rehala putih macam kami di Somonilo jalan kami itu udah nami Somonilo kalau orang udah tak dia mau bodo nami itu berkira di rumah itu hubungan sihani no hubungan sihani kami jadi lasma rohan nami di sini asima rohan itu hatta atau udah perubian mana masa di hutatta di Pandai Gelang ada bodo tu rope atau udah duduk di rohan jadi mahami dongat tubuhmu mana kumuan narong di Serangon manggahon. Jadi songonima ni narwaku jala asimarawan itu hatta muda manguse akka anggota taradong marang na dilo ngat Pandai Gelang. Asaboy muse patupamu arisan di Pandai Gelang sisa muda. Mo mari itu aku tu serang totu barani do ang nagkaro. Songonima ni narwaku nabuy kulusani pangidong muna akka rumah tunami buru bere bebere narong siapa dengan anak iya terbaik mah. Jadi melihat Tuhan. Jadi seluruh tataku kita selalu untuk informasi untuk pembuatan buat buru bere mungkin asal buat informasi oke. Kita tadi naruh itu sektor dari Sondari dari pisah darung begitu tunggu. Jadi Keramat Cilegon Marsada Serang sementara Grup Pandai Gelang
Rangkas berubah jalan dan di motor itu arah terus Ciruas, Ciujung, Cikande, Marsada. Di mana sementara bawa di dasar rumah, harus suku-suku be, isi dokter tumung tenda. Tunari darong be ketua umum. Alai mulut Ciruas arong ketua umum. Arong lagi itu sektor. Ketua umum mulut Raksalau, situang buru nabi itu, mantan ketua di Serang. Lima tahun info sementara di dasar rumah. Jadi mau ada tema di Kekuatan Sepenuhnya penemuan akan sondok dengan hubungan kalau Basurian. Jadi memang sedang mengkata kita termasuk materi mengkata jiro di Maduka sebantuan ini mereka kado duki. Jadi soalnya aku Indonesia nanti mulu kami serang siap kami menghadapi api ulang dalam panilang dengan catatan ada informasi itu ada. Alai suku-suku monong nakin antara penguliara pengubur termasuk Pakut Niroha Ima Nasiap mulak karena wilayah ke nomor saya untuk Pandeglang kan alai suku-suku baru masalah anggaran itu tuh pasti dong suku-suku dan mau bahas dia di sana kan itu alai maksud tuh songonon dari anon ijalo habi pimusi haroromuna di Pumatka barang buan non kelanjutan nih Pandeglang Sondak kita rokoni menurut pengulian pengulibor kita ada oleh madongan kami tersusun maksud tu. Jadi anu memilihkan pertikan musik menang dia pemurut penguatan minggu kedua hari siap dengan jalo. Asal musik isi tahan dan musik non untuk kelanjutan lah sondak pendaki. Tersusun ini mah tambah silang. Oleh hati mah kuasa bantu kedua BBH. Oleh hati. Hati ada orang si persyaratan dia bang perkarangan tuh. Dia pertikian. Sotik informasi itu kita duksipulan non di jalo BPH do penasehat hata nasian penguata Pandeglang asa tabakya pangarilota manortor mahita borulo bere. So ini mah informasi sementara bahwa mulai deh. Jadi mulai ada matutu. Kalau syukur kamu dan berbahagia lagi. Alana ada di dalam motor sudah kalau buka cuma ada nama nasihat tadi. Kakaring ngobi di sini. Alay nga dari sok kamu nak kena. Kurang atus juga, pangatusun juga manangihon di bangidul mo. Muloy ko na dong do nama sarisan. Hape do kami campur tangan. Sementara kamu dan anggota damit daftar muson. Jadi lo, jadi unang keraguan natong dihagarna. Do pangatusun di basok tota. Unang boleh dikira kamu menang halu jota. Menang lakkan ada antara Serang do Paneglang. Ayam binoto 30 tahun naik noni. Tidak 30 tahun naik roman jong kamu bui bersatu musuh. Segeng mamondo di sini. Habis sedang mengido paniroyok kamu tuh Pak Serang belum masa, kan? Nah, jadi mula-mula kami dengan tumuna ada terlak sebenarnya makin saya tiga barang lagi ada man alaikon totamannya ya sekali emang mungkin yang kota di Solo mulutung nasuruh yang warisan dan ilo dan masalah ada jadi kalau ada di Solo dan orang semua orang di Solo ya bakal letak 30 masa musuh markannya keburukan ada mana deh, lagi mulut subuhi ibarat posamu so narik pakai dong mana, boleh masuk narik mana ya risap tahu ibarat posamu boleh ada, nah udah kok bisa sama dia kalau kamu nak orang betul so, itu kamu nak dulu macam, baru kena asin baru itu, tersoni mah, putih mulai ada. Jadi itu apa? Jadi tohore na nilo yang nagdudla. Alay dang mata tidak rohay na. Artinya kalau secara struktural tohonay na nilo ni. Alay Panginoon na sida. Dang gabi anggota di Punguan situ Muarak Sibituama Serang. Itu Panginoon na sida. Alay Panginoon na sida tuh Bolo anong manamasa. Isa, nasubui di ulan na sida. Iya.
ro mahal urudina. Pas, oke. Jadi ado ingot, ado miurus penasehaton doa tubuh taparbekasi te. Takta do. Ibu na imana do tubekasi tinggal. Alesya kaulan do linaringkan ma ipanegana. Tubekasi tapaula do pakeo noji. Ibu na imana. Tapi lagi malahon yang dirata. Jadi tak sawalino narwak pas orang mengalah pertikiat kita. Hola, hola. Nah jelas sila makiring do ikut terbentuk do penguat di panegala. Pasti yang mola di mana? Jadi sawalima di narwak pamang na dua asa sipul panggilan nasira. Pulo po kami panggilan muna. Tago ko ang kanyang asa ulaw na kalas ni Roha kaya si are kumpe masa. Ulaw do ni Roha. Dahil mahami mangulaw asal masahak buwa. So lima nabulu masaha di partikiano mo ate ma. Gabi majalah horas. Ayo dalam horas. Matutup. Di mana patadahon las mirohan namin, las mirohan tadi baga sasadarion, na marhay basok kita na mga liwati taon na burukiho taon na baruon. Jadi di son adong damang dibuat kami songon si palas rohani hula-hula namin parohok kamu hata ate tuk songonopyon dihamu hula-hula namin tuk manarita pe badamu unang mamanarita pertondiomu tuhami akapamuromu adong do dibuat kami son silua alay adong ran soman dokata kami ujulu majo ipasahan kami silua nami asa mangarade ma hula-hulay mangna halainang nalaw majaro parkos nami asa ujulu ipasahan kami selamat tabaru nami ketua panitia dohot laina baik nama jadi emang Pak Gusti asal besar kami jo songon selamat tahun baru nami hula-hula nami baik nama kontak nami dihamu bergusti nami sosongan di mana dihamu hula-hula nami tambui kami raja nami martab baru tujabu di hula-hula ikan marsada-sada padias mai dangalan ideus nami dihamu hula-hula nami disok kami torok do kami yang kaburu do beda dison pasahaton selamat tahun baru nami itu hamu hula-hula nami parjulu mai pasahat kami selamat tahun baru na dihamu hula-hula nami matutu hula-hula nami datung sugudang aka nahurang pabainan nami hami buru doho bere di tahun-tahun naung salpui sudina iraja nami salpuho kamu na isa baga suramuna so tersalpu di tahun naburugi tahun nagkaro tutong maraja nami buat kamu hani di bagasan tanyang muna
Asan dian buhi hani tontong buru do bere ibebere ni pumano boy marsada ni rohan nalao mangadobi at nahopar tulaw ni pumata raja situborang si pituana na dong dumbalian naong terus sumani belaboy terpatubahami raja nami las marohamu tuhat tama namang boy pasu-pasuna asa do orang masa mondok na tua-tua asa ser-serin na sesimbalumon tortor siya tuba daw makanalumo siya kita serong akasalas ni Roma tas sumani ma hulana baharap taban ni bere do ibebere pinasahan na bere do ibebere dahil mati ka na Sa sitong na pagduluyan do kami anak bupas na to. Tolem ay jok do kami sa den dua tulo o batali pinasahan mo to na libiseno. Do makalanta. Sa hatang nami badamang ma godak sopay ase sopahami horong ni hula-hula nami bahay mamang godak sopay nami asa lihat na panggabian lihat perhorasan asa mga dia johani buru do ibebere na dong dipumano lasi soma kita maniuk manomba orang yang kahula-hulata baik pengajian na ibagus nami
ni donon nami mantong tuamanta na martua de bata asa tabama akasilas ni roha di hamu abang boru nami song mana boru nami boru bere ibebere ananong nga di pasahatamu songon siluan ni tangan muna songon na manugpahi ulota dia beratikyon na patupa pesta muna tao kita nang dihami pe hula-hula muna tulang muna daso tambay kami akaroon na aurangan na marulog kamu kunani molo tumburang elik kami tuhamu marsongon na magburu marpangaju hamu buru bere nami asa upe asa las rohani buru bere do ibebereta Roma hitatong songon naman nabi buru bere ibebereta asa ni hutur na daka akadik-dik ebing-ebing molo manautor ka buru bere do ibebere Roma hitatong manabi magdongak kebe Mau lihat itu nang berjubel kebel-kebel kamu nih. dia mau bermusin namin nang lao borat nami songon naman nabi songon buru nami buru bere nami bayad damang musik na hubar to siya. gawe jalos mola nama amang buru soalnya dia amang buru nami molo tung songon ipelabuhi tapasahat nami songon sipas rohan muna lasma rohamu lasma pertodiam muna majalosa asaupe kupasat partikan aku pasat taimau seto amang buru nami ate adong dapat tortor muna malas tortor atau pasat taimau tuhan mau lihat tema raja nami mengatung mariaya bare dotor dinamik marbunga-bunga direk kamu dohot tangan nami mardongak kepeng siasi maruhan itu hak tutu dilas miro hamonai sehudat jang nama warmuna akka hula-hula nami asa totong arong kapuan mengajar-ajari kami akka buru dohok bere di buat tahun totong ma dirawat Tuhan buhari hita buru do akka bere anok mahita rapak marjomek do akka hula-hula ta do tunata jadi si tiu-tiu majuate anok mahita rapak di situ morangi sudian nate. Jadi Mang Pargosi, mengatuk ulibe ulo nami, maradopon hula-hula nami, maliate mali hatta yurdo pungata dua kasatikyo. Ala nong asai tortor nami, siat ibebere boru doho bere. Jadi baik mamang
asa atas si tiuy-tiuy. Iya.
Udah. Om, kabur kemoran dia. Tunggu mo naon, kamay mo naon, kupatong. Mau lihat aja mana? Nagsara
Dagsana pilita Manonoho Panita buku Aji aduh Somanay payuti utura Somani mahalong ni Ibuta Mangaluswaluka Luar biasa. Inang tigeleku Arah Inang. Mau lihat. Adong kamu yang tadi lah, contoh. Terbalos yun. Oh. Kami wala sa bola ka pala ko lang kanan na jok-jok. Ang period na ano. Walo. Kaya. Alam mo na, yung tungan nun. Ay, jok ko. Paliban. Honoy ng nigaleku Namat dumaya Maday na Kahit nang natunggi Nagsana pilitang Nagsana pilitang Manonohong pasotuku Nagsana pilitang Nagsana pilitang Manonohong pasotuku Ay, tumiri. Somanay payuti-utura Somani mahalaki Parawan ka ba? Songo. Pase. Pasahan. Thank you.
Asa mga ready mga ubat din namin. Grabe na sa mga gabi. Parjo naman jo Bekamu jo gudang gula-gulay. Dia mau bandenan. Jenuang pitutu diita bunguan setemoran sebitua mana masih awalongan. Di mana membelarun pesta bonatau kita pada di sadarin. Mulai teman itu kata biar mau tidur kita selalu lalu saat pikir. Jenuang pitutu dusdo tutu nakok na itu nak nakinikan lumai di pasar kamu selamat tahu muna Tuhan. Ang patuto kung kumasatong namin sa nagpaparin namin ko ano buru meron ng ibigay. Jadi isi mandarok yun, langsung na. Jadi naparjuro sa hari hindi mo lain namin yung boto namin sungsing ng berin bumuan berin bumuan takso pagka mo tuto sa to bulunon yak pagkatayon ng lakanami ihurong mo tulang muna sa luhut na ulang mo yak kanahurangi mapot na mo ngay dahil hanggang dito mga matangge pagkahahurangan siyang masakal na bulunon. Lima kita nalamat sa lagi taong nagbaro. Alam niyo dito sa gitna di mapunguata parang Diyos kumorang si bidwa magulot direna dira mo naglahat kami dito sa tujuan sabi mo ko poki bolbol pasalon firma to dito sa luhog na julu-julu madabo dan ketutu ala buhan namin naman tugu tortor nani tortorta alam pa din namin Gabi na namin gabi. kamu marihami gudang sopa-sopayin kasaw-sopahan yang mata nomor 2 di bata si gonggong nasa sinong.
Mauliate mga kusuma huporo nami tuhamu hula-hula nami suang sungoni ma dohot tulang nami takasuh pakilaloh kami dohot hu hamuluh kami na salaunon balgani holong dohot burjumu maradupok kami pemburumu dohot berimu tadamamu hula-hula na burju dohot tulang na basa suang sungoni manang di partikyanon diari na uli diari na rin ganon nakin nung nga di tapeho kamu tangamu tu sa madulong nami dalam perhidiyam matutui pashato tanyang kamu tu kami sa luhut angka pamurungmu doho beremu ang giyak majalo daging majalo ng partulun nami di sa luhut ang katanyang na pinasahamoy Tuhan tama na manahap po ni Tuhami jala kami pento pamurungmu doho beremu suang do sokot tanyang mui pasaton nami tong baradupo kamu ang kanadudo nami asam giat tu ka ari na mangihud lam ditapay Tuhan kolong na basa-basa na baradupo kamu ang kanadudo nami asa tong dilihat di hamuhay pasot dilehog kencang iumur lumuwi may sedang iroha dito ngatungani parpumataw asa tong parpumataw gabi pumuan na magpumaranon di jolo ni Tolma tarlububi ba nang di jolo ni Tuhan. Ima nabuhi tarpasatami nuay kwe neng Roma kami manobahamu tulang nami hula-hula nami. Dus nautik nabuhi tarpasatami sa si palas roha dihamu ang kanetuto nami lasma rohani daging songonima at partundungmu sa na hula-hula nami dohot tulang nami. Songonima elek-elek pahilun nami tulang buat tulang ang mga radyamu. Maulati magabi madal orasyon. So ni mali ako pa mo sila. Kaya nang gaya. Nang Roma kami manong pa hula-hula namin dito lang namin. Bahay ma gundang na upatusi. Bahay na nga. Nagsay-say mamay.
mertua di bata di selutak kateng yang mu asa di pasu-pasu akan di tangan nami ang giatnya tu akan mangihut boy lubi guding ke dobe bayon nami pasang apu kamu tulang nami sung lima ng hulu-hulu nami sung lima saham na las maroh nilaging ng pagdugdug mo jadi dihita ang dorang sa pasahat ulo-ulat tulang ka buhabi ulung masahat na tuh lagi langsung na masih diyo ate giyo dumirhatan nila malotol ulo-ulat sahari wah nakaburi mau lihat ya so ini main dia umpan musik nami gaya na Oma luar biasa na kolong ni ulo-ulo merbu bayo na suang ilo sangat gurui marhula-hula bahan majo marhula-hula marhuli asal malotol jo kami doho tulo nami dan tulang kami ya Oke, kita na siya rin. Ang kasi hindi ko rin siya. berarti Maliga ka mo doon. atas purmarmene na mo bayo malay mo siya ano kena joget berarti sa rumah may ano kena joget saya ada masjid
Berarti nga potong atas om. Terus nitangit na maraya te, nagudate. Jadi pesan kami mo, Tuhan mo na, parbuhin ni parpungwata, sa manuli sa kanalinggan, ano ko sulang nyari ni pasatuhan tapi dagat bersara-sara, terlalu ma tu amang udah di mana beraksehat. Saya amang udah nyari te, amang udah te. Sama tapi nami tu angka ang ini dari jabu, keluarga. Kutima, pesan kami ma. Orang dia sih ma. Anong belum mengejar Naposo do remaja mengarah di manotor. Semua yang di belakang ya. Manotor kalian ya. Daluti mamuse. Tu keluarga pasat anggaran. Nasosa dope anggaran 1 tikyon. Tu keluarga akang niba abang niba Payo bens orang baru purba. Tapasikap inang mamay kita berpikir. Toy ma, wala ko na kang na mo sa hato na te. Dos marat na te. Jadi imakam. Omak patikian na uli na lehet. Pasat tayo sa guru di Pukata. Pagitian doon, pagitian yang di Pukata. Asa ang iyat. Tujulan nyari. Si doon makasahit. Siyang pamatangta, terlubong maakam na din. Barutung pinagson abang. Sa matabi namin, si drama dito ang matong iba na indot na daw pe. So ni makang, pasat tayo mo, las parang hanyakang, las parang pagdudinakang. Malati ma? Mau lihat deh. Second. Pasat tayo mga protokol. Dok pariban-iban na dong di tempat don sadarion. Jadi songon nakin ngahu serahon songon kertas laporan keuangan di Pungwanta pertanggal 10 bulan Sada 2025 jam 12. Baru nakin laporanku di sini tertulis 6.246.000. Jadi nung masuk sonari di sore ini Arion sian iuran tahunan anggota ni Punguan masuk mah 37 keluarga hali 120 per tahun totalnya 4.500.000. Jadi total nih saldo di Pungwanta di Sadarion tanggal 10 bulan Sada 2025 jam 5 jam sonari Marsaldo mah kasta kas punguan harian manang BPH sebesar 10.446.000. Berarti nak songan ni mah songan saldo di kasta 10.446.000. Berarti bapak ini bapak. Dong mai dama.
orang tua. Sekali ngomong terima kasih Bapak, Mama, Bapak Uda, Amang Boru, Amang Namboru. Ingat itu ya. Terima kasih Bapak, Mama, Mama tua, Bapak tua, Inang Uda, Amang Uda, Namboru, Amang Boru. 1, 2, 3. Masa dia bilang amang bau tadi. Semoga semua orang tua kami diberi umur panjang. 1, 2, 3. Amin. Jadi songoni mah dihamu na balon nami. Ala nong sikop turtorni danak remaja do naposong noepe do hono masuk kata suya tua asa ni buat mengemul tio di milai penaswatan. Baik magodo sitio tio ilas pasada ma tu asahatan. Bubar jalan kembali ke alamnya. Ujolo kamu majalo ini unang melila. Ujolo kamu asai. Pumunta kita. Ayo kita. Maju, ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo ulang deh. Mauliatnya mah dito hatta sok songolima dihita sa luhut nasa punguan pinopar ni oputta oputtua situ morak sibituama buru bere ibebere nadong di luat serangon na humaliyang kapuji ma tuhatta nunga sikop ulota na parjolo mauliatnya mah hubasahat kami tu ketua panitia dohot jajaran nunga sangoni marluja-luja hamuna sa luhut. Molo sosala hami tulo ba bulan dak salpo nunga masa akaparrapoto dihita kinanaing magulahon ulot ta sa daryon. Namangihut mauliati upasahat kami tu ketua BPH. Naung manggonggomi pumuanon. Denggado amang natutua magdala pumuanon dung amang gabe ketua sok songoni nang wakil ketua bendahara do jajaran ma natuari taringo do hita dison ima nanaing periodisasi ketua BPH ujak di hari sadarion kami penasehat sok songolima hatani ruas mau tahu atahokang mulai sia tanggal 10 2025 saat tu 5 tahun na mangihu upasahat kami ma punganon tudama posdoro hanami gidongani tuhatta do hamu sok songoni nak sahala do putta o putu situ morak sibituama na bonggali. Bodo tungadong akan naik siulota mardus di roha. Dus roha. Ulaun las di roha terlumubi ma duduk di roha. Nangadong nasubuhi tarulahon bodo dus roha. Udak tajujur akka hasala. Bodo tungadong bakko do. Dihita na marpumuan saya dong do na urak pas roha. Jalanang buhi hita memaksakan kehendak.
Alay manang nahapi pandapot niya kadongan totu jalot tadoy. Lima na sidiskisi honota. Mununong dapot akka kesimpulan law silo ulah honota. Jadi posrohan nami dihamuna BPH. Ulah kamuma ulah no di punguat tahun 1-5 tahun na mangihut. Sok sumoni nang di inanani paniara. Ima mangido hani asa totong dukuk kamu amatta na terpilih di bagasan sedario. Na mangihut alay so pingidokok kamu ay gudang mo makatay pena sa sutulin na mo. Langin na mangihut mono tabering na masa nungay deportivo. Totu songon jom mana biasa hita nabiar ko. Ida hina dengan ni akana sarawai tede homma. Ida hina dengan ni akana sarawai. Papabay na naburju nakatana petutu. Papabay na naburju nakatana petutu. Tabasada rawakta martangyang mahita. Di bata Jehovah na husok pahami marhite-hite anak mo Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma hubasa rohanami tuado pamu aliamang nabasa. Di patudhoro hagugumu di ulon nami isadarion. Nunga sipul ulon nami. Dinamar mo na tao kami letuha pinopranok po nami. O putua si tumorak si bituama buru bere ibebere. Nadong di luar serangon suaksongoni nadong di Pandeglang. Tuhan marlas ni rohahan. Maria iya ham ya Tuhan. Daktar udah kami ya Tuhan. Iya so alaniasi ni roham. Atong romahan ya Tuhan sian nasa uduk ni rohanan. Pasahat tong ngulu nami tuado ham ya Tuhan. Nunga ditaripah hoko ham ya Tuhan. Itu tahun na baru tahun 2025. Mangido ham ya Tuhan. Asa gabi tao pasu-pasu mau diham. Tao las biroha mau diham ya Tuhan. Tuhan takubo tohami manang naha na masa di juluning ulunan. Atau ngasi maroham. Dongani maham. Rap dohoto mahami mardalan mamulus tauno na Tuhan. Asa buhi hami sugut sa hatu ujung ni tauno na Tuhan. Jada buhi ulohon nami sugut songon ulohon nami sedarion. Di tahun 2026 ali Tuhan. Mauliati mali Tuhan nung songoni luja akka panitia nami pengurus nami na mangulaw-ulaw non. Ato ngali Tuhan upasahat kami manasida tutangammu asa homa na mga ramoti jala na mangiring-iring nasida ali Tuhan. Saya sama dosa nami song panisana hidusan ni roman na magdusa Tuhan. Unak kami togihot tumang utsuna. Palua mahani sa pangan. Ay horo na punahay ka. Duhot hagugun. Ruri hasangapon sa liling-liling na. Amen. Oras malihita.